شورشا مبه حتى رجاريرو جنان رولكي پیشنگ لیستن دبی شورشی دش بو آواکرنا جواکی که آزاد و دموکراتیک و با آواکرنا اسایشا جنجی اساس جنان بریارا کو امی خواب پارزن دان امی مافی خواه و ولات خواه آرامی هندره خواه امی بدست خواه بپارزن جنان بوی رنگی اساس ج سیستما باوک سالاری او سیستما کو حمود تشتخصی من یک دستیا میر حمید تشت داگر کریه او ذهنیت جر بوی رنگی برسیوا سکنا آزاد سکنا شخوباور سکنا کو ام پاراسنا خو ناس بیرن تو کسا اف کنفرانس تایبت دیدمکی وحاده دیدمکی دیروگیده دیدمکی کو روشانه دیروگ ده نفساندن از دخواستم ویگه ببیجم بنابه متبا بنابه هر جنکی آماده هر جنکی کو بعشقکی مزن هذا في كونفرانسي وبعشقك مزن ريا آزادي دست فكر بنابي متبا ام في كونفرانسي چارمين لميمار آزادي لريبري فكرة كو دبيكو آرتش بونا جن بي آبادرن لريبري كو قوت حر جنك كرد عرب سوريان چركس وتواهي بكاتين هرمي ده بهفر و آشتی و آرامی جیان بکن ریبری کو اصرار کر کو ام ببین خودی آرتش خودی زانبور خودی حس ام وی کنفرانسی لریبرا کو پیروز دکن. الكونفرنس الرابع لقوى الأمن الداخلي المرأة. انعقاد هذا الكونفرنس في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها سوريا هو تجديد للعهد على أن مسيرة المرأة الحرة ماضية بإصرار وأن قوة المجتمع تكمن في ريادة النساء وتكاتفهن. منذ انطلاقة ثورة الحرية في شمال وشرق سوريا أثبتت المرأة أنها لم تكن مجرد مشاركة بل كانت في طليعة الحركة الثورية حاملة قيم التضحية والمسؤولية. نقف اليوم في هذا الكونفرنس الرابع لنعلن أمام التاريخ أن زمن تهميش المرأة قد انتهى. انتهى زمن اعتبارها تابعة أو قاصرة أو آلة إنجاب أو حابسة جدران المطبخ. نحن اليوم نكتب صفحة جديدة من صفحات الحرية، صفحة تؤكد أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب بل هي العقل والضمير والقلب. وقتی کنتی زانی شورش همه روزابا هوال من دنجانی سرسمان 13 سال شو خدا هست هر وها دیرو کفی پر پیروز پر بواته پر قدساله اگر کویرو اموه دیرو که نین سرسمان جخوا دیرو بخواه تنی بیساندن جیهانی دی بو شاهده وی برخدانیا کو حالتی مشاندن اف شورشا کو بپیشنگتی آجنا کرکاتی دست بکرن ایرو باندورا خواه لتواهی گلان کری اف شبونانه وکی شناکی کرد جه سرفرازیه جه رومتیه هر وها ایرو دپی باجوه که وصاده اف شره کو برانبرینه تیمه شاندن بخواه اف کنبوی بخواه سری خواه ام وکی سرگفتنه که پر مازن دگرین دست جخواه وکی هوا خزانن نها پاراستن جبومه پر گرینگه دشمنه ما دشمنه کی هوبه روزانه ایریشی خواه لسر گلیمه دو دمشاندن لسر جنا دو دمشاندن جبر کویدی جن بویا حس جن بویا اراده جن بویا حبون جن بویا فلسفه لما هم دبینن روزانه یکو دی هدف کردن یکو پیشنگی آوی جباکی دیگه جنه